Hey, mina angikuvumelanga ukuba wenze lezi zinto. Ngiyafisa ukusho lokho futhi bazalwane ukuthi alikho ibandla noma isonto eletha lwakhonza amadlozi kunomuntu othi ngoba uNkulunkulu uthi akangivumeli angikwenzi lokho. Ngoba leti categories ezivuma umthetho wesonto baba umthetho, abantu abashaya insimbi amadlozi abawakhonzi, ake ngiyikhulumele mina-ke ukuze mhlawumbe kuzosizakala nomunye ufika afakazi bese kuyabonakala ukuthi kahle kahle lento akuyona into eyesonto. Uma mina sengizalwa ngokamoya sengiba umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ungifundisile ukuthi indlela engihamba ngazo angibe ngisahamba ngeindlela zefamily yami yegazi neyenyama, ngibe sengihamba ngekwezikamoya. Ezakamoya yilezi-ke engizifunda ngo-Israyeli obeyisizwe sikaNkulunkulu, ezizweni ebezikhona zingamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. So ukwenza kwami ukwenza njengesizwe uNkulunkulu esazi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, njengoba la uNkulunkulu ethi abantwana bakhe akabavumeli ukwenza lezi zinto. Nathi njengoba sesemamkelile uJesu njengenkosi nomsindisi, saba ngabantwana bakaNkulunkulu, we walk as Israel walked. Ngoba uIsrayeli ubeyisizwe sikaNkulunkulu. Ngokuqala ku-Abraham, u-Abraham wakhonza uNkulunkulu ephume emndenini okade ungamkhonzi uNkulunkulu. Jesus. And la sifunda khona this message was based to abazalwane, njengoba le message yabazalwane uma ungamamkelile uJesu njengenkosi nomsindisi ayikhulumi nawe. Ngelinye ilanga uma uNkulunkulu ekwenzeke kusiza walibona iqiniseko kuJesu wamamkela, nawe uzophuma la kumama nobaba bese ungena kuleli lakamoya. Mase singena kuleli lakamoya sesihamba njengokusho kaNkulunkulu. Hallelujah. Thank you, Jesus. When God is speaking about ukubhula ngento yamadlozi uthi uNkulunkulu kuyisinengiso. Yeah. Verse 9 olunguyelela sizokwehla kancane uthi uNkulunkulu kuyisinengiso